Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silin sang puya Chakma Autonomous District Council som pakhatna Chief Executive Member tan MNF Shruai tu Purashik Mohan Chakma chu hrinam thutem tira laklu ani Kumin kum topa State Assembly in thanpui nei turatana inbosaina Election Commission of India kai shruai nei tran ani One Nation One Ration Card noya Mizoram Maratano lutepo and ration ko tapa ngai anbul nai fair price pa anna theiti Mizoram sarkar tu sunatar lang Prime Minister Narendra Modi chomvin khan Dehradun atanga Delhi tan tur Vande Bharat Express chu video conference call tlangin availiam Chakma Autonomous District Council CADC som pakhatna Chief Executive Member CM tan MNF Shruai tu Purashik Mohan Chakma chu rin thutiam tira laklu ani CADC in thanpui nei zota ka MNF party chon seat som la in party danga tanga lut nen MDC som panga an nei ta a sarkarna semin thole ni khan MDC te laklu ani nuwa Voin Khan CIDC som pakhatna Chief Executive Member atam Purashik Mohan Chakma chu longtla DC Pu David Lalthantlong ayo in additional DC Pu Abraham Berezi khite chuam rinom thutiam tirin alalut ani voina CM laklu nen khoma hian thu sein Purashik Mohan Chakma chuam du sak tak le rin tlak nianga ya MNF thangking tu ten hena lom thu soya sarkarin tlak le langtang sarkar kalpiani theinan malaka tum thu soya CADC sarkar ngel hetak ani theinan te miar sajok te dom kan konga te zina tha an nei theinan theito pan chua don ani ati CADC CM Purashik Mohan Chakma hian Voin Khan apisa lo lut ngalin CADC MDC te XMDC te nan troi oma CM thar hian CADC a hian zina tha om theinan zina kalphung tha le zina in tha ane theinana malak na chu ngai paimo masaka ane thua soi ani Purashik Mohan Chakma hi bora pan Surya tanga thantlin ni in MDC a tumruk thantlin ni to a CM hi tumnga ani nani in CIDC adin hun poimo tak tak chel to a MLA aloni to bok ani Champhai district chung zote khuwa vok engamaza thi te thi chan chu preliminary test African swine fever ASF ani ti fin fi ani wangin Champhai veterinary officer Dr. PL Rotfela chuan Champhai zote khuwa chu Voina tanga thule omma vokshile na mun infected area apuang African swine fever le na mun infected area puan tak Champhai zote khuwa hian voglak so emo lak lo emo phalani lova vok thi reng pai mai lovin chinai nen thuk taka phum turani a zote khuwa vok tal le vok sa zor khaptat ani Champhai district magistrate pujem selin chana chuam Champhai zote khuwa Champhai district atanga voksa le voksa tanga siam reng sal chuwa thon chole laklu khaplatani thu tun thani sampru khana lo puang to boka thupek chuan suit ani lo chuam thani chung a huam don thule thupek zom lo chu dan anga shemani tur thu tar lang bok ani Rajya Sabha MP Puke Vanal Venezuan sarkar hriat pui damlo emergency te lengpui airport a tumpui thelo chungchanga Central Aviation lamho tu adora reilo te a sarkar hriat pui damlo emergency hruai ngai te tan thulom oman hre thoi turanga thu soi he thui vena government lengpui high school kum som ngatlin lom na hunam man puina soin Puke Vanal Venezuan damlo emergency te lengpui airport a tumpui thelo chungchanga Central Aviation lamho tu te principal consultant aviation wing pujela minglen nena anjuk dor thu soin hetianga airport palida zinga lengpui airport alotel thule dilna ten siam angin reilo te damlo emergency hruai ngai sarkar na hriat pui tan thulomom aum anbe se thu soini NIT chungchang po soin Puke Vanal Venezuan cheng webel se zasari senator NIT lengpui rama sakmek chu tuna cheng webel se zathum velan mang to a ma se ani tur anga an saklo wangin complainant theluta tuna chuan director fel tak da ani to a forest clearance ti fel lo wanga boina po department ho tu tenen director general antifel ta a relo te NIT building thatak anne thoi be se om ati Voin Khan Election Commission of India tanga local senior election commissioner pu Dharmendra Sharma le atho pui te chuan Mizoram in thanpuilo tura invoice na sang te endigna thutkhom secretariat conference hall minikowa anneya he huna hen district som khata tangin district election officer DO le superintendent of police SP te antel ani pu Dharmendra Sharma chuan election commission in adu ber chu in thana fel file thiang him tak ne ni thu soya vote nei zong te vote thak tura fui ba ka ralmuang ta kami puiten vote an thak thena dan ken ko konga malak te chu poimo masani atia EVM man tlak chau mang tu le polling station zong ten vote thak na tura tulan nei te sumle pai uchuk taka man ni lo na malak angai thu soya
Mizoram chuan in thlan fel fai takane thin thu soin India rama state dal mong berani ang takin in thlan pilo tura po thiang him fel fai le ral mong taka ne ani thena na mala turin district election officer le SP te chu acha ani district som khata rang DO te chuan kumsang ni som pare in thlan puya anma ani district din hun tlang puile kumin in thlan puilo tura an mala na sang le harsana an ne te an soi fi a ECI lam chuan tran puyan ngan la ya tran puyan tum thu an soi rualin an du kholon la le mablak ngai lai te DO te an lo sila in thlan pui fel fai tak ne ani thenan district na DO le SP 10 election manual and instructions su ECI website a info turin an cha ngal ani India sarkar chuan one nation one ration card program state tin te kalpui tura thu apek to chungchanga Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department of Mizoram chunga bu fai sem tu te zom tur thupek achua thu chua talan danin sarkar lai puya Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution Department of Food and Public Distribution thu chu angin one nation one ration card program noya migrant NFSA hamchana dongtu AAY le PH 10 India ram khoi hmuna po an ration bu fai an thei to a hemia tan retailer ten bu fai an ma mobile ani chuan an e-post device mangin an ma mobile zat an thlen turani sarkar te chuan ONORC noya ration laki central sarkar chuna tam theng ber nei turin state tin te andor na sa hle ati a hetiang alo ni ta ka wang hian tu na Mizorama ral tan no lut te po an ration quota pa ngai chan novin an bul hnai fair price pa an la theya hey FPS dealers ten an lo nar turani lova an ration card an no deal kher tur ani lo boka ham thana dong tu ten an ration card number emo Aadhaar number an thiat chuna tok mai ani Voin Khan Mizoram State Council for Technical Education board sai State Medical and Technical Entrance Examination smarty san somni pathum thamasa ni somni pareta board sai result chu pon ani a lalnun tluanga lalbek rola fa pa dung nei zong hoi chu pakhat na ani smarty exam be tur hian mi sangkha sir somli pakhat ani ziak luta hengzinga sangkha zali pathum ten exam an ma chonani vuna result ti chhe professional result ni in social to retan kar kha chungin joint director technical wing higher and technical education chaltlang levenga thlen turani a heng social sang te hi ti felani huna final result ti chu ani le don ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Mizoram Pradesh Youth Congress Committee MPYCC chuan thingdol le kolasi breng te kona Manipur State tol chung boina wanga ra tan te omkhom na hun to in tanpuina voin khanan hlan Congress Shalai President Pulal Tonle na let ho pui te chuan ra tan te bu fai dal alu nutrela silpolin inshuk puan dam doi sang toothbrush toothpaste sabon le mamo sang an pe a tranpuina hlan na hen MPYCC President Pulal Tonle na chon thu sein heti khopa Manipura tol chung boina na sa achu amek laya Prime Minister Narendra Modi berin ngoi achu tlat mai hian BJP kai thru NDA sarkar a hian India ram ahim lo zia tilanga India ram Hindurama siam tumna kal zel hi dan cha angaya BJP kai thru NDA zom tu the tu teng ani hriat a hun to ani ati MPYCC President John India rama sa khusang von tu tele nam sang te inkara Congress Party chon inlung rolna azong thina azong mek zel bokati a tun tum Manipur boina po All India Congress Committee chon fact finding team dinin Manipur State an to a chuta an hu chu BJP sarkar hian remna le mona ba kami puiten nun phungpa ngai anun ve thina turin ma ala tok lo ti ani ati thingdol VCP puti silal thangzawa hena tanga thun danin thingdol polytechnic muna hian Manipur boya wanga ral tlan mi za somni palian ommeka rengte kon VCP pulro chang hena tanga thun danin rengte kon community hall a hin ral tan mi za somni pathuman boka rengte kon khwa cheng fin tu mithanem tak nen tu na hin ral tan mi za ni somni paruk rengte kon a hin an ommek ani Prime Minister Narendra Modi chon Voin Khan Dehradun atanga Delhi Kantur Vande Bharat Express su video conference call tangina vailiam vonami hi Uttarakhand state atanga Vande Bharat rail masa berani a khol jinte tan nomzo ka veivana turani a tunai khol changkang le thimna thara thuam ni in hengzing hin kavak technology po atelani Prime Minister Modi chon khovel pumin basin and India chon clearity a e barzona konga na sataka masona ni a rar heina le COVID-19 shileng do konga alho ting chho me ka ti a Kovel ram dangami ten India lo zinan chaka ram chung nun ziele boruak hriat thiam an du ti soin hetiang kara hian Uttarakhand tiang state tan chon hun tha in hong chho me kani ati a Vande Bharat rail te Uttarakhand tan he hun tha bona tur tangkai takani donani ati bok Chanchinthar serti topna na tang pui Chakma Autonomous District Council som bakana chief executive member tan MNF shruai tu Purashik Mohan Chakma chu rinama thutiam tira laklu ani
kumin kumtopa State Assembly in than pui nei tura ta na imbo sena Election Commission of India ka shwe nei chanani one nation one ration card noya Mizoram ma ral ta no lut te po an ration ko ta pa ngai an bul nai fair price pa an na theiti Mizoram sarkar tu chune tar lang Prime Minister Narendra Modi chon bin khan dera duna changa Delhi tlan tur Vande Bharat Express chu video conference call tangna vai liam chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani